İslam, Arapçada barış anlamına gelir. Oldaru Seydaên Kurdan amace dikin ku pirsgirêka Kurd di demeka herî zû da pêwîst dike ku bê çareserkirin. Gelek Oldaru Seyda li bajarên Kurdan hatin Enqerê. Li vê derê di civînekê da em ji bo heq, edalet û wîcdanê kom dibin da gihîştin hev. Li gorî Oldaru Seydan piştî dawîkirina pêvajoya çareseriyê pirsgirêka Kurd di Tirkiyê bûye wek nexweşiyeka penceşêr û civakê her roj ber bi xirabbûnê ve dibe. Ew dadin xuyakirin ku bêdewletî Kurd sêwî hiştiye. Em Kurd sêwî mane. Kurdistan heye devlet nîne. Kurdistan heye nexwe di tarîxa de her tiştî de Xwedê Teala di Qur'ana Kerîm de behsa Kurda kiriye. Pêxember aleyhissalatu vesselam di hadîsê xwe de behsa Kurda kiriye. Ama melayê ma rejimê hemû li gora menfiata xwe, li gora perê xwe vî tiştî milletê me re nabêjin, ji mezina re nabêjin. Ben tekrardan hepinize katılımımı تشتێ نەفسا و خۆش نێل ئێ هەواڵێ وەژی خۆش نێ ڕاستیش بۆ خودێڕە ئەم براتیا ئینسانیەتیە بکن چاواکو باوێ مە و دیامەی ئادەم یەک بوونە ئەم وەکە هەبوو دوو هاتنە یاڕات مشکنە کەسی زێدەتر نینە کەسی قەولی ترکاوە ئوستونتر نینە ئوستونتیامە باوەریامەیە بحقیامەیە بڕاستیامەیە بە عەدالەتامەیە. Li gorî Oldaru Seydan berî her tiştî pêwîstiya Kurdan bi yektiyê heye. Baweriya wan ew e ku heke Kurd bibin yek wê li Tirkiye baştirîn bikaribin ku mafên xwe bi dest bixin. Ew diyar dikin ku zalim çiqas zalim bin jî lê yên xudanê maf dê serkeve. زانی دوی کرد هر تشتی در دوی اتفاق به. یکی جی کرداج تا زانی ابین کوری برین کردال کن دوی دست خو بدن یک هن عالم هن مزنین هن زانین پارتیا بچلواره گرشمیش ببین واره بدن بستینن کاغذ سپیدری بخن او تشتی بوری همیه سیل بکن شوید و پیو دست بابینه. adalet önce insanın kendi içinde başlıyor. اول 30 ساله خونا انسان تیر جاندن ل ترکیه جی ول کردستانی جی ول اورتا دوغوجی خودت آلا صلح کی آشتیه کی بارش کی چکه نه دایی که ترکان بگیری نه دایی که کردان بگیری نه دایی که عربان نه فارسان نه مسلمانان نه غیر مسلمانان. Di çareserkirina mesela Kurd da melle Seyda dibêjin ku wekhevî biratî û aşîtî. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.